Blessed day, everyone. Welcome to Vista Channel. I am Chua, and I'll bring you good news. Today, I will be talking about the greatest storm in your life. Please open with me your Bible on Mark chapter 4, verse 35 to 41. On that day, when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern asleep on the cushion, and they woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" And they were filled with great fear and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?" Mga igsoon, mangutana ko sa inyo, what is the worst storm you've ever been through in your life? Lain-lain man tayong mga storms. But here, I'm trying to say is, imong storm, imong problema, imong mga challenges sa imong kinabuhi could be considered storm. So what is the greatest storm in your life? For instance, imong anak, dugay ng droga, di na muulit sa balay. So, ikaw mahadlok kayo ka nga, basig badakpan imong anak sa pulis. So you consider it the greatest storm. In your marriage, sa imong bana, or sa imong asawa, is not working out. Imong bana, muuli nga, hubog, problema kayo ka, and you consider this as greatest storm in your life. Or probably literal storm. Katong mag-earthquake, gani nga grabe kayo, nga dagang kayong mga balay na tumpag dito sa Makilala, sa Oriental, dapit, katong Bagyo Yolanda, katong dito sa Baganga. So this could be literal storm. But here, you can, kung wala ka aning mga experience, you can consider also ang mga challenges sa imuhang kinabuhi. So what is the greatest storm that you've ever been through? How did the disciples react to this storm? And what did many of them do for a living? Let us look at Mark chapter 1 verse 16 to 19. Diri i-describe nga kasagaran sa ilaha are fishermen. Therefore, katudi ay storms on the Sea of Galilee, and this one must have been fierce for them to fear for their lives. Ibig sabihin, nahatlog yun sila sa katong nga storm. Kaya nga naman yun nga, ila naman ganing gipukaw si Jesus, umingon sila, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Diri makita ni mo nung igsoon nga ang tawag nila kay Jesus, teacher. Ug dito ni mo makita sa ending nga niingon sila, "Who then is this that even the wind and the sea obey him?" So wala pa gid sila kaila kay Jesus kaayo ani nga time. Ano wala man lagi tawag, Master, Lord, God. Diba? Wala, teacher. Okay? Karon akong next question. Kani ba nga event sa Bible gituyo ba ni Jesus to put his disciples to test? Akong tubag, yes. Nga naman,
Because Jesus wants them to know that it is God's power working in Him. And that, kini nga power, mauni siya makita pohon, muni sa ato ang time, nga God is at work. Gipukaw nila si Jesus, di ba? O sa ingon nila, Teacher, do you not care that we are perishing? Murabag sa Bisaya, mayroon kag, bangon na! Kay mga lunod na ta, mga matay na ta. But, pagpukaw nila kay Jesus, kung sa gihimo ni Jesus, two things also. He awoke and rebuked. Duha ka butang. And iyang rebuke ang wind. O ingon siya sa sea. Peace, be still. Peace, be still. Kung sa kagrabe ang bagyo, paghampak-hampak, pagsagpa-sagpa sa ilang sakyanan, mausad, kalinaw, kakalma, after girebuke ni Jesus ang wind. Totally opposite. Nga, ang kahadlok sa mga disipulo, misamot. Una, siyempre, hadlok ka pa kayo, naka pa sa moment, na hadlok kayo, di ba? And then suddenly, kinsa man ni? Who is this man that even the wind and the sea obey him? Misamot sila kahadlok. And then look, wala sila gi-comfort ni Jesus. Patanawa ko sa itubang ni Jesus. After niya gibadlong, gibalikan niya yung mga disipulo. Unya nang tana siya. Why are you so afraid? Have you still no faith? Kasi pasabutaan niya sa atong kinabuhi. For instance, karon, di ba? Pandemic, lockdown, COVID. Mayroon si Jesus sa ato, are you still afraid? Kadaghan na igsuon ipakita sa Dios ang mga milagro sa atong kinabuhi. Dili ta niya biyaan karon. He will not leave us now. What does Jesus want us to see in this event in the Bible? Jesus takes his disciples from classroom to laboratory. Now, ato ang i-describe, what is a classroom? A classroom contains a teacher and students, di ba? Diri sa classroom, nga ako gina-describe, diri ginapakita ni Jesus ang mga how to and what to sa iyang mga disciples. Di ba before sila ni sakay sa bangka, gipakita sa ni Jesus, nagtudlo siya, gawali siya, di ba? Because He wants to show them by example. But ang laboratory, kanang hands-on, kanang, di ba, maggunit kang tube, maggunit ka o mga fire, mga unsa na ng mga chemicals, kay hands-on ka. Diri, ang laboratory nga akong pasabot, personal yun nila na experience ang milagro sa Diyos. Kasi sila yun mismo ang nakasinati sa milagro. Akong question, kinibang na isulat diri, gituyo ba ni Jesus nga panghitabo? Akong tubag, yes. Tanawa gud mga igsoon. Si Jesus mismo ang nag-ingon, let us go across to the other side. And then immediately he went to sleep. So dire, tanaw na to ni siya, because everything that is written in the Bible has a meaning. Dili ni siya kanang basta nasulat lang. There are key words nga bantayan nato na ay mga, para saan yun?
let us go across to the other side. Sa atong kinabuhi, a personal application nato. Ingon ni Jesus, wadto ta sa pikas, bahin, okay, to the other side. So, for example, kani karon no, nata sa atong comfort zone, wapo atong trabaho, 8 hours a day, nata sa office, or enjoy kayo sa imong ministry, kasimba ang mga tao, mga sa church, and everything is normal. But suddenly, biglang nag-usab ang tanan. Igsoon, this is just a reminder for us that even here in the Bible, nang ingon si Jesus, let us go across to the other side. So, ibig sabihin, adto na punta sa pikas side. Mauni siya karon ang nahitabo. Suddenly, nabigla ta. Wala na to, walay signs. Nga na'y bagyo, walay signs, nga na'y COVID, mo abot o pinakalit. Nga maimunani de abi na to, kadali lang ni, uy, ni taas na, isa kabulan, 2 kabulan, 3 kabulan. Taas naman, unong na kabulan. O patakabalo yung soon, kung hatod ganun sa agad ni. We are caught unaware. But remember, kining mga butanga, mulabay lang. Anawag mo sa next chapter, sa chapter 5, asa nagsugod ang Word of God. Ingon diriyo, chapter 5, and they came over unto the other side of the sea. Diba? Nagsugod siya nga let us go across the other side. So, giplano niya so that ang iyang mga disciples makakita, maka-hands-on experience, maka-laboratory experience sa power of God. And then, after nakatabok sila. Igsoon dili forever si God masuko. His anger will not last forever. And even the night will not last forever. Nagibuntag igsoon. So kining tanan nga nahitabo sa tuwa, ikaw, imong anak na drugs, imong bana sige inom, ang imong office mate, kalbaryo kayo nimo, imong business na sara, na kay 300 ka employees, or na kay 500 ka employees, how are you going to pay them? Mga regular employees na ni, dako kay kag problema. But I tell you, igsoon, these are just temporary. Moabot ra gyapon ka. You can cross over to the other side of the sea. Dili aksidente nga ipanulat kining tanan sa Biblia, because this is to remind us now when we become hopeless. Nga once upon a time, sa panahon ni Jesus, nangahitabo na ni mga utangan. But this is the Word of God to encourage us. Kita po mga igsoon, may gunta nga, nako ba si Jesus? Mutubang pabagyapon siya. Mura siyang nagtulog-tulog lang ba dito sa bangka. Unya, ang imong bangka, ang imong kinabuhi, napuno ng tubig, napuno ng problema. Natanaw nimo, wala na'y solusyon sa imuhang problema. But igsoon, I tell you, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Manawag ka sa iya. Jesus, tabang! He will immediately rise up and rebuke. Iyang badlungon ang kanang imong problema. Tabangan ka niya, igsoon. Apan, isa lang kabutang. Nga naman, wala i-comfort ni Jesus ang iyang mga disciples. Diba? Ikubaan sila, ang sa Bible. Nahadlok sila. Pero wala sila i-comfort. Jesus was hard on them during this time. Nga na si Jesus, why are you afraid? Nga naman nga nahadlok mo. Hantod ka, wala nagyapon mo yung pagtuo. Igsoon. Ingon sa Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him
must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Wala gyud kay makuha kung dili ka motuo sa Ginoo. So number 1 yun na nga imong kapital. Musalig gyud ka sa Ginoo. Mo bitaw nang giingon nga faith is the substance hoped for. So it means nga ang kanang imong faith, ang imong pagtuo mo produce na siya og substance nga mahimong ebidensya sa butang nga imuhang gilaom-laoman. Pero kung walay pagtuo, walay ebidensya, dili na pwede igsuon nga to see first and then you believe. But believe and you will receive. Ang atong boat igsuon, ang atong kinabuhi will not sink. Masig mapuno pa sa tubig, masig mapuno pa sa problema. When Jesus is with you, when Jesus lives in your heart, dili ka malunod. Na ako'y testimony sa inyo ha. It was last year nga nidala mi sa among friend. Siya sponsor siya sa among trip to Tonle Sap sa Siem Reap. It's a lake, the second largest lake in the world. Dito na ay ka na mga floating villages. Na dito yung school, na dito yung mga balay nila nga floating, na yung mga tindahan, na sila church, but everything is floating. So na-amaze me sa ilang way of living. But niya ito dito hapon na. Pag-abot dito, no, malingaw kasi pero tanaw sa ilaha, hala, alas 5 na pasado, hayag pa man to paglakaw na mo, nikalit lang man nagkamit-ngit. Unya, sa unahan, makita ni mo nga na liti ka ng lightning. Tapos nag-suggest pag yun ang driver na mo sa bangka, sa boat, na nag-ingon siya na, adto ta sa pika side of the lake, kay mas gwapo dito. Pero ako, lain na akong feeling. So nianak ko sa among friend na, dili lang ta mo adto. Tapos nag-insist ang driver. Kabalo mo igsono sa'y naitabo. Ingon ko, dili na lang. During the time na matay bitaw ng makina, unya, maayo na lang kay ang driver namo sa taxi, murag tricycle nato diri, tok-tok tinatawag, ni uban. Kay kung wala, ang among boat walay katig. Tapos namatay ang makina. Hadlo kay ko sa matanan because dili ko kabalo mo langoy. Tapos gihampak-hampak na sa wind ang amo ang bangka. Gikulbaan gid ko kaayo igsuon. Unya, ang bugsay isa ra ka buok kay dili man magbugsay. So nagtulak-tulak lang tong among driver para mubali ang bangka pabalik. Unsa man na nimo nga gihangyo niya ang driver sa tuktok nga ikaw mag-ana kay akong pugson niya og balik tong kuan engine kay napuno na sa mga weeds. Kabalo mo sa kakulba jud nako, wala na ko laing mabuhat but to face my fear. Kami sa akong bana ni Tindog. And with all our force, our might, tanang pagtuo na mo diya sa Ginoo, girebuke yun na mo ang wind. And we commanded, be still in the mighty name of Jesus Christ. Kabalo mo igsoon, amazingly, nihinay yun siya ang hangin ug na undan. Praise be the name of the Lord na niandar ang makina ug nakabalik mi. Pagpauli na mo, ang driver na mo, makita ni mo sa iyang naog, ikulbaan yun siya. Kisa may dilikulbaan na nagkaanam na igalayo. And I shared to him the gospel. I said, it was Jesus who saved us. Remember, if there are times like this, remember that it is Jesus who saved us. Say, Jesus,
naglisod pa siya dito, "O Jesus, ako yung giklaro sa iya nga si Jesus ang nagbuhat adto." Pag ulit na mo, makita na ko ang amuang katong host, ingon siya nga, makatakod daw ang akong kahadlok. Oo, makatakod. Kaya alangan, dili ko kabalo mo langoy. Abi nimo pag-research na ko igsoon, unsa day ka deep ang Tonle Sap. It's 10 to 14 meters deep. Unya, lake gud na dilapok. Hindi ko kabalo mo langoy, unsaon na lang. Ingon gugog dito naman, siguro may mamatay. But praise be the name of the Lord. Kaning gibuhat ni Jesus sa Bible, this is our classroom. Karon kaning paghitabo nga na-actual sa ako, muna akong laboratory. But I put it into action. Ang akong nabasa o nakatunan sa Word of God. So ikaw po diya igsoon. Akong challenge sa imuha. Will you continue to live in this world of fear and chaos? Seeing yourself orphan or alone without the power of God? Living in a world controlled by the power of Satan? Or you can be open to hearing the message and promises of Jesus, in whom we are told that the kingdom of God has come into our midst and now offers a whole new future for our world and for your life. If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, igsoon, you will be saved. You have the right to call Him. He will not fail you. Would you like to pray with me right now and receive Jesus in your life? Close your eyes and repeat after me. Lord Jesus, I am a sinner and only you can save me. And today I decide that I will receive you as my Lord and Savior, and my sins are cleansed by your blood. You are now my Lord, my Master, and my Savior. Thank you that my name is written in the book of life. In Jesus' name, amen. If you prayed that prayer by heart, so when you are saved, your name is now written in the book of life. By the way, if you have prayer requests, you can email me at Cindy Chua, vistachannel@gmail.com. Me and my family will pray for you. And don't forget to email me for the answered prayers and victories in your life. God bless, and thank you for watching.